umushumba wa Kiliziya Gatolika yitabye Imana kuri uyu wa mbere wa Pasika. Ni nyuma y'uburwayi yamaranye igihe bukaba bumutwaye ubuzima ku myaka 88. Nyagasani yakira umugaragu we Papa Francisco mu bwami bwe amutuza heza. Twakwibaza tuti ese hazakurikiraho iki? Papa mushya azajyaho ate? Mukerarugendo TV televiziyo yanyu ibafitiye inshamake y'uburyo nyir'ubutungane ashyirwaho. Tubibutse gukanda subscribe, like na share ndetse mutwandikira ubutumwa mu gice cyahariwe comments. Iyo Papa yitabye Imana cyangwa yeguye ku mwanya we, abakaridinari bakoranira i Vatikani kugira ngo batore Papa mushya. Iryo koraniro niryo ryitwa conclave. Amategeko agenderwaho muri ayo matora yashyizweho kera cyane. Mu mizo ya mbere, Papa yatorwaga n'abihaye Imana ndetse n'abaturage basanzwe b'i Roma. Nibyo bitaga a clero et populo. Guhera mu kinyejana cya 4, ubwo buryo bwo gutora Papa bwarahindutse. Umwami w'abami Constantin yategetse ko abantu bafite ububasha bwo kujya mu nteko itora ari abategetsi bo mu nzego zo hejuru. Rubanda rwa giseseka rwahise rushyirwa ku ruhande. Nguko uko idini rya Kiliziya Gatolika ryatangiye kwinjira mu miyoborere ya politike i Roma. Mu kinyejana cya 11, Kiliziya Gatolika yashoboye kwibohora, isubirana ubwigenge bwayo bwo kwishyiriraho umupapa. Iyi mpinduramatwara niyo yiswe Libertas Ecclesiae mu rurimi rw'Ikilatini. Bisobanuye ko kuva icyo gihe Papa yagombaga kujya ashyirwaho binyuze mu matora akozwe n'abihaye Imana bonyine. Mu mwaka w'1059, Papa Nikola wa kabiri yaciye iteka rishya. Ni muri sinodi yabereye i Roma yafatiwemo umwanzuro ukomeye mu migendekere y'amatora ya Papa. Iryo teka ryiswe In nomine Domini ryategetse ko abakaridinari ari bo bonyine bazaba bemerewe kujya mu nteko itora Papa. Muri konsili ya gatatu ya Lateran yabaye mu mwaka w'1179, hemejwe ko kugira ngo Papa yemezwe nk'uwatowe agomba nibura kugira ubwiganze bwa 2/3 by'amajwi y'abakaridinari bagize inteko itora. Iyi nteko itora iteranira mu ikoraniro ryitwa conclave nk'uko twabibabwiye mu kanya. Conclave ni ijambo rituruka ku Kilatini cum clave. Inama ikorwa mu muhezo abakaridinari bikingiranye. Ubu buryo bwemejwe na Papa Gergori wa 10 mu itegeko ryiswe Ubi Periculum mu mwaka w'1274. Intandaro yabyo nuko nyuma yo kwitaba Imana kwa Papa Clement wa 4 mu mwaka w'1268, hashize imyaka 3 yose rwarabuze gica, abakaridinari barananiwe kumvikana ku mupapa mushya wagombaga guhita kurikiraho. Akandi kamaro ko kwikingirana kw'aba bakaridinari mu cyumba cy'itora nuko byatumaga ubuyobozi bw'inzego z'ubutegetsi bwite bw'i Roma butarashoboraga kubinjirira mu gikorwa nyirizina cyo gutora umupapa. Iri hame ryo kwifungirana muri conclave ryaje gushimangirwa mu mwaka w'1996 mu itegeko ryashyizweho umukono na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Iryo tegeko ryiswe Universi Dominici Gregis ryatsindagiye akamaro k'amatora y'ibanga akozwe mu muhezo ukomeye ku buryo nta muntu wo hanze wamenya kanunu k'ibirimo kujya mbere mu itora rya Papa. Ese ni bande bajya mu mwiherero wo gutora Papa? Itegeko ryasohowe na Papa Paulo wa gatandatu mu mwaka w'1975 riteganya ko inteko itora itagomba kurenza abakaridinari 120. Iryo tegeko ryiswe Romano Pontifici Erigendo rivuga kandi ko abo bakaridinari bagomba kuba bari hasi y'imyaka 80. Mu matora ya Papa nta wiyamamaza. Abagize inteko itora bose baba ari abakandida. Gusa haba hari abakaridinari bahabwa amahirwe menshi bitewe n'ibikorwa byabaranze mu mirimo yabo ya gishumba. Aba nibo bitwa papable mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa papabili mu Gitaliyani. Itegeko rigena amatora ya Papa riteganya ko iyo hashize iminsi iri hagati ya 15 na 20 nyuma y'uko Papa yitabye Imana cyangwa yeguye, abakaridinari bari munsi y'imyaka 80 bahurira i Vatikani. Aba bakaridinari bamara iminsi myinshi bifungiranye muri chapelle yitwa Sixtine kugeza ubwo bemeranyije ku mupapa mushya. Muri iyo minsi yose bamara muri uwo mwiherero mu muhezo cyangwa conclave, nta muntu n'umwe wo hanze bagomba kuvugana cyangwa kugira aho bahurira. Amadirishya abafunze, gukoresha telefone biba bibujijwe. Kubera iyo mpamvu ihuza nzira riba ryakaswe ku bwende. Muri icyo gihe abakaridinari bagize inteko itora Papa baba barara mu macumbi ya Sainte Marthe yegereye chapelle Sixtine mu busitani bwa Vatikani. Igikorwa cyo gutora Papa ni inzira y'amagarigonza. Buri munsi haba hateganyijwe ibyiciro 4 by'amatora, 2 imbere ya saa sita n'ibindi 2 nyuma ya saa sita. Buri mukaridinari yandika ku rupapuro rw'itora izina ryo yumva akwiriye kuba Papa mushya.
Iyo umunsi urangiye nta uratorwa ku bwiganze busesuye bw'amajwi angana na 2/3, amatora akomereza ku munsi ukurikiyeho. Nyuma y'icyiciro cy'amatora ya papa, habaho igikorwa cyo gutwika impapuro z'itora, hanyuma ibara ry'umwotsi uzamutse mu kirere rikaba ari ryo rimenyesha abantu bo hanze niba papa mushya yatowe. Iyo hazamutse umwotsi w'ibara ry'umweru, biba bisobanuye ko byaciyemo ko tayari umupapa mushya yagaragaye. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara, biba bisobanuye ko mu matora ya papa rwabuze gica, ayo matora akaba agomba gukomeza kugeza ubwo habonetse uwegukana intsinzi. Kugira ngo umwotsi uzamuke ari umweru cyangwa umukara, biterwa n'ibinyabutabire fumigene basuka mu muriro w'impapuro z'itora. Ibara ry'umwotsi rigenwa hagendewe ku byavuye mu matora. Iyo habonetse umukaridinari ugeze ku majwi angana na 2/3 nibura, ubaruta mu myaka ariwe doyen, abaza uwo nguwo umaze gutorwa ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere: wemeye inshingano umaze gutorerwa? Iyo igisubizo hawe ari yego, arongera akamubaza ati: ese urifuza kuzajya witwa irihe zina ry'ubupapa? Iyo amaze kurivuga, impapuro ziratwikwa, hakazamuka umwotsi w'ibara ry'umweru bitewe n'ibinyabutabire by'umweru bongeyemo. Ubwo ni nako inzogera ziba zivuga urwunge. Icyo gihe Abakristo Gatolika bo ku isi yose ndetse n'abandi bantu muri rusange bahita bamenya ko papa amaze gutorwa. Ubwo rero uwo mupapa mushya araza agahagarara hejuru kuri balcon ya Bazilika yitiriwe Petero Mutagatifu. Igikurikiraho nta kindi, wa mukaridinari ukuze kuruta abandi bose bari bagize inteko y'itora avuga mu ijwi riranguruye ati: papa mushya nguyu yabonetse. Ni interuro y'ikilatini igira iti: Habemus Papam. Twongeye kubashimira uyu mwanya w'ingirakamaro mwongeye kwigomwa mukawuharira televiziyo yanyu Mukerarugendo TV. Mugira amahoro. Mwari kumwe na Jean Claude Munyandinda.